السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت واللفي وسلمني اللهم يا ربي واحمني وخذ بيدي وامن وجد وتعطف. ثم أما بعد، قال العارف بالله تعالى سيدي أبي حفص عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه السلطان الناصر لدين الله والياسر الكاسر لأعداء الله، قال رحمه الله: إن الهدى في الذكر والسنة قط وما اهتدى المعرض عن هذين قط. ما دون الأئمة الأعلام تفسير هذين به يرام ومنهما تحقيق ذا يرام ومن خلا عن واحد يلام وجامع الكل هو الإمام في أي عصر كان والسلام سيد تال. بندرابة تدو بهليبة بسم الله مودن درس صحيح البخاري إموراد جمع قبا جمع جنة ميدن اتشرن ميدن موجو ميدن ولي ميدن موجو تشرن أبا القاسم كان دوتو بامكو كالبان كورا. en puɗɗinoma jangude sahihul bukhari en jangi hadis gadano an umar ibn al-khattabi innama al a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. mbiɗen on ɗon hadis sa yi ari ko belama neɗɗo moƴƴin anniya muɗum. caggal ɗum ɗon en mbi'i babu badi il wahyi, holno wahyu fuɗɗorino e nelaɗo allah. gadduɗen hadisaji yumma aisha holno wahyu o fuɗɗori. wahyu o fuɗɗorino ko koyɗi annabi hoyɗanno taw ha ɓooyi o wattiyade o natoya e nder wimbalo omo rewa allah. jibrila tawimo toon ɓe ɓittodiri toon, jibrila jangguinimo ɓernde makko taƴi o hooti nder galle ɗum ɗon fo en kaali. ɓe jeehi to waraqatu wimo ko an jogori wonde nelaɗo cakkittoɗo arde o. wahyu o taƴi ha gotol o yalti suudu makko omo yaha, o wayri omo yaha tan o nani dille ne dilla dow asaman o hoyni o yi jibrila o rutti kadi ɓernde makko taƴi o wi zammiluni moje kam ɓe pawe makko suddare nde jibrila accanimo are makko wimo ya ayyuhal mudassiru qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrijza fahjur. caggal ɗum ɗon mbiɗen fa hamiyal wahyu, wahyu o wuli wata taaba wahyu o reggodiri. nde wahyu o wuli reggodiri nde hankadinnam jibrila watti arde jamma ene ara ñalawma. kono noon mbiɗen annabi dañi caɗele to fuɗɗode ɗo qur'ana o ene teddanno e makko. so qur'an o teddi e makko mbiɗen omo dimbinanno toni makko. abdoullahi ibne abbas haalani meɗen ɗum e hadis jawtuɗo o. qur'an o ene teddanno e makko haw wona e dimbinde toni makko. caggal ɗum ɗon mbiɗen jibrila so ari so fuɗɗima jangude tan kanko ne o wiya omo refta hen. allah wimo woto waɗ noon. allah wimo la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa iza qara'nahu fattabi qur'anahu summa inna alayna bayanahu. ɗum wonno windande meɗen sakkitinde. joni o tindinama no janginirte qur'ana o. bukhari yiɗi widema e hadis meɗen hande ko nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o wowodira jibrila hankadinnam caɗele ɗe fof gasi qur'ana o fof jippi. ne qur'ana o fof jippi ha gasi nde hankadinnam jibrila lewru korka fof o arane nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe deftoɗo qur'ana o. lewru korka fof o arane nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe gona e janginde qur'ana o. ɗum ɗon woni darsu meɗen hande. darsu meɗen hande ko qur'ana o fof nde jippinde hankadinnam jibrila watti arde e nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe defto qur'ana o.
annabi janga o nana o janga annabi nana a acci oɗo aya diwi ɗum oɗo ardima oɗo waɗi ndani ɗum wiyete mudarasatu ma o haale nder hadise joni jangen ko Abdullah ibn Abbas hadis men hande kadi ko Abdullah ibn Abbas mbiɗen Abdullah ibn Abbas jeeya ko en jeeɗiɗo ɓurɓe hewde ko kabri ga nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e hadisaji makko pawi ujunere hadis en mbi baytuji ɗiɗi mbiɗen goto fo yo huño baytuji ɗiɗi ɗi sab'un min as-sahbi fawqa al-alfi qad naqalu min al-hadisi an al-mukhtar khayri mudar Abu Hurayrata Sa'd Jabir Anas Siddiqatun wa ibn Abbas kaza ibn Umar radiyallahu anhum jami'an wa anhu habrama ga Abdullah ibn Abbas qala o wi kana rasulullahi latinoma nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ajwada an-nas neɗɗo fo kanko ɓuri wonde dokko wonde kaare siri nelaɗo Allah ala mo waddete neɗɗo fo kanko ɓuri wawde hokkude o moftata hay hunde ma en jango e hadis gotol o wayri omo juula se mbiyeɗen naata on qissa juutal jehen kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi neɗɗo fo kanko ɓuri wawde rokkude wa kana ajwadu ma yakunu ene waɗi riwayaji ɗiɗi ene sella mbiya ajwada ma yakunu ene sella mbiya ajwadu ma yakunu ɗum koto banggal nahu ajwadu onon ɓuri wonde fasihu wa kana nelaɗo Allah laatinoma ajwadu ma yakunu ɓuri wawde wonde omo rokka fi ramadana ko so korka darima hina yalqahu jibrilu sangade jibril fottata e makko nde jibril ne ara e makko wa kana yalqahu jibril ne aranno hawra e makko fi kulli laylatin kala jamma min ramadana korka so korka darima ha korka maya jamma fo jibril arane makko fayudarisuhu o reftondira e makko alqur'ana o ɓe ƴewto ko jangano ko jippino ko holno yarata annabi janga jibril heɗo jibril janga annabi heɗo ko ɗum wiyete mudarasatu mufa'alatun min aljanibayni mbaɗami waɗa ko ɗum wiyete mudarasatu almuqatalatu barodiral almudarabatu fayudarisuhu oɗo haala ɗum wiyete almudarasatu fayudarisuhu alqur'ana o reftodira e makko e qur'ana Abdullah ibn Abbas wi fala rasulullahi mi wondiri nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ajwadu bil khayri ɓuri wawde hokkude moƴƴere so yiide jibrila kanko ɓuri wawde hokkude e moƴƴere minar rihil mursalati hay hendu nelandu hay hendu dulñitindu no wayi yawde e hewde ni annabi dokkal mum ene ɓuri ɗon o yiɗi o addanimo haalde hendu ndu ko ɓe mbi hunde fof ko hendu ɓuri hewde ala fof to jaata to ala neɗɗo aɗa wawi yaade nokku tawa leydi ala ko kaaƴe goni ɗon aɗa wawi yaade nokku ndiyam ala ko leydi woni ɗon kono miɗene nokku hendu ala on nokku wodani hunde fof kañum ɓuri hewde ɗum waɗi ɓe mbi annabi souleymana nde ñaagui Allah wa rabbi gfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'diya hokkam laamu mo hay goto heɓata caggalam innaka antal wahhabu holko Allah hokkimo ko hendu nde wonno hunde fof kañum ɓuri hewde ala to jaata to wodani hunde fof kañum ɓuri hewde hunde fof kañum ɓuri yawde no jomiraɗo wiri subhanahu wa ta'ala fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haysu asaba Allah eltanimo sheyɗaneji e jinneji e ngalu e hunde fof kono laamu ngu la yambaghi li ahadin min ba'diya o ha feeña o hokka ko hendu ndu ɓuri hunde fof hewde fala rasulullahi Abdullah ibn Abbas wi mi wondiri Allah nelaɗo Allah ajwadu ɓuri rokkude bil khayri moƴƴere minar rihil mursalati hay hendu nelandu hendu moyoru hendu dogoru fo ene firde mursalatu o koko heewi koko dogata koko moyata ɗoyete suufiyankoɓe enen jogui ɗoyete qa'ida o hono makko e yodde fo ala suufiyankoɓe mbi man kanat bidayatuhu muhriqatan fa inna nihayatahu takunu mushriqatan kala mo fuɗɗode muɗum sumi wattande muɗum yaynoto kala mo fuɗɗode muɗum ñaaɗi haaɗi wattande muɗum safat ko ɗum ɓuri hewde to bange suufiyankoɓe ɓe mbi joni teskoɗa jibrila no waduno e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nde hunde nde fuɗɗoto nde ñande ɓe gadoto yiidude nde nder hayre ñande ɓe gadoto yiidude nder hayre nde ko fa gaɗɗani o hiɓɓimi o marɗimi o ɗeɗɗimi hatta balaga minnil jahada ñande fuɗɗoto nde ko noon fuɗɗorino kono noon ƴewto wattiniri ko annabi korka so ari jibrila ara ɓe jooɗo o haala qur'ana o jibrila haala qur'ana o no foti weltade ko jogino fo ƴetta o hokkira Allah e weltare fuɗɗorino ko man kanat bidayatuhu muhriqatan fuɗɗode nde ene sumno ene haɗno kono noon nihayatuhu wattande nde mushriqatan ƴewno way jalbude
ɗum ene heewi e nder aduna neɗɗo mo ngannduɗaa ñalawma mon gadano fottidde e nder batu kaɓɗon on heewi wontude ko sehil maɗa so juuti balɗe mbiya siftore ñande kaɓannoɗen go omen yiidude ndene ɗum ene heewe gurdam yimɓe ma walla hokkama debbo on kaɓi gila dambourdu woto ɓanduma maayi ko on jibinanon tuma ɓiɓɓe moƴƴuɓe so Allah jaaɓi man kanat bidayatuhu muhriqa fa inna nihayatahu mushriqa ko suufiyankoɓe kaali ko hadis dalil mum koye boukhari biɗo ceer qa'idaji suufiyankoɓe ɗi yiitude ɗi weeɓani kono ɗi fof koye hadisaji ɓe tuugui sa ƴeewi jibrila no fuɗɗorino e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ñande hen o tampino de gaɗɗani hatta balaga minnil jahada o ɗeɗɗimi han ɗon komi fofde kono wattini holno wattinori ko somi yimo ko joguinomi fof noon poti mi weltade mi ƴetta fof mi hokkira hankadi nam isragu o ari almudo garɗo e ceerno ñandaw ari nde ɓe kaaɓi on jogori wonde gando o wiyetake fof ko noon wayde kono ɗum ɗon ene teska kala nde hunde fuɗɗori caɗele heewi sakkitade koko moƴƴi heewi sakkitorade kono newori eyyi mo deften hen wa anhu o wi habarama ga makko kanko abdillah ibne abbas qala o wi kana rasulullahi nelaɗo allah laatinoma sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ajwada nnasi yimɓe fof kanko ɓuri rokkude wa kana ajwadu ma yakunu laatinoma ko ɓuri wawde rokkude fi ramadana koye korka hina yalqahu jibril sagane jibril hawrata e makko wa kana yalqahu jibril ene fottanno e makko fi kulli laylatin kala jamma min ramadana e ramadana fa yudarisuhu jangida e makko alqur'ana qur'ana o fala rasulullahi mi wondi allah nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam abdillah ibne abbas wi ajwadu kanko ɓuri rokkuri kanko ɓuri yaafde jungo bil khayri e moƴƴere nde o jogii mina rii hay hendu al mursalati hendu nulaandu ɗon windande men haɗata hannde allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqika sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'luq ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لا آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله